it-teknoloġija li se tkun qed tintuża għall-impjant tal-gass f'Delimara hija fost l-aqwa li jeżistu bħalissa għall-impjanti li jaħdmu bil-gass. Flimkien ma' membri oħra tal-midja fl-aħħar jiem, One News kellu l-opportunità li jżuru l-impjant tas-Siemens fl-Iżvezja fejn jinħadmu 3 turbini li se jfornu l-power station il-ġdida tal-gass f'Delimara. B'kapaċità ta' 50.5 megawatt kull waħda, it-turbini kummissjonati minn Electrogas Malta jużaw l-aktar teknoloġija avvanzata fil-produzzjoni tal-enerġija. Żviluppata għall-ewwel darba fl-1989, it-turbina CGT 800 illum hija l-aqwa mudell manifatturat minn Siemens. Apparti tnaqqis fl-emissjonijiet u iż-żieda fl-effiċjenza, dawn it-turbini għandhom reputazzjoni ta' eċċellenza e kif illum jintużaw f'impjanti ta' kull daqs madwar id-dinja. Dan il-fatt kien ikkonfermat mill-moħħ wara t-turbina CGT 800 Matt Bjorkman. Well, we have sold up until today 270 units of this engine type, the SGT 800. And once again, the excellent reliability. Last year, for instance, the average on the fleet being reported is 99.6% in reliability, which is a really excellent number for a gas turbine. It-turbina li f'Malta se titħaddem bil-gass naturali LNG topera b'single shaft engine b'qawwa ta' 6640 dawra fil-minuta. Kull waħda tieħu madwar sena biex tinbena, iżda kif żvelat fl-aħħar jiem jonqos biss l-aħħar irtokki qabel ma t-turbini jintbagħtu lejn pajjiżna. Kif spjega l-manager responsabbli mill-ittestjar, Richard Olsen, it-testijiet se jsiru b'mod kombinat bejn iż-żewġ pajjiżi. You have one workshop test that is done here in our workshop in Finspång. It's later on then shipped and then it will be finalized with the site commissioning at site. What we do here won't be repeated at site, so we will both increase the efficiency knowing that the equipment is working and we will also reduce the cycle times in Malta. Huwa ppjanat li t-turbini jaslu Delimara fejn ix-xogħol jinsab fi stadju avvanzat li tmiem is-sena. Hemmhekk jiġu muntati fuq il-post flimkien ma' turbina oħra li ġejja mill-Ġermanja u li se titħaddem bil-fwar bħala parti mill-impjant il-ġdid b'ċiklu kombinat. Dan kollu para passu mal-politika tal-Gvern għall-enerġija, politika msejsa fuq il-qafas ta' enerġija moderna, sostenibbli, ambjentalment nadifa u fuq kollox irħisa għall-konsumatur.